Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinday ibasa ti Salmo 90, versikulo 12. Isuro na kami amang bilang kadagiti aldawmi, tapno agbalin kami amasirib. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nana, di kwartak ngay, mapana ko nag-eskwela. Ado sampay laeng dayti 50 anak ko. Tawan naglakwak iti nateng idikalman. Umanay ayamad daytoy, pagpitik lang iti jeep daytoy. Ano sa munta? Dumagasak iti balay damanang lin, dumawatak iti kwartana. Kunak ngamin ken ka, asumardeng kapay laeng nga ag-adalita. Diyak kaya ti sumardang nanang, kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Ay, marigatanak amang paadal ken ka anak ko. No si bibiyag kumapay na iditatang mo, tapno addamang tulong kanya, sigurado ang makaadal ka. Nangankan dito'y restaurant ko. Gusto kumamat daytan Dumawat ka pailaang iti kwarta. Awan ngamin pagplitik inton bigat ama pa nag-eskwela, manong. Kunakmat ngamin kan ka, asumardang kan nga agiskwela. Kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. At dangarod gastosan, panunutam, anarigat ti agpaadal ita apanawan. Tulungan da kumamot amanong. Tultulungan ka mat Ngam saan mat nga agnanayon, taad damat pamilya. Agpapaadalak mat kadagiti anak ko. Ay, Nabit lang. Atoy, sanga gasot. Umanay mat siguron dayta. Saan kan nga agsubsubli? Nagpulot ti panaw na magmagna ka. Sa din ti papanam, kit kita anak ka uniform damagang pailaang. di naklatultuladen. Nagmayat ti biyag ko. Gaputa day jabrod ni manang mo? Saan kan nga giskwela? Isunod lang iso. Nag-eskwela ka kun saan? Agbyag kalata. Adara pa apkon niya. Basta mong tagbasa ka nagsurat. Husto. Sige, panawan kan. Samputak pa ti jeep apaglugana. Nagapwam manan aya, James. Di talaang. Agdamag kayo manan. Kasanaw, nagmalmalam kang awan dito'y balay. Anya ko mati aramidak dito'y balay. Apa ikulungdak dito'y? Hapay ngamin asimardang kang agiskwela. Diyak mayulo ti agadal. Aywan ga ayam, imawag ni manang mo. Di ba gayong agis eskwela? Tapno pawitan daklata iti kwarta. Ay, Basta diyak mayulo ti agis eskwela. Nay, maray, aglaklako ka pailaang gayam dito'y tsindaan. Wen pare. Kunak ano si Mardeng kan. Day tamat timbagam, idinao di anak kita ta. Ay, kasano asumardeng nga katagpapaadalak pay laeng met. Sino ti agad-adal nga anak mo? Ni Brenda, di ngay buridak ko. Di katawunan ni James. Kunak no si Mardeng meten anag-eskwela. Itultuloy na pare. Ay, naanos nga rod ano kasta. Wen, iso nga anusak mo't ati aglako. Imbag lang nga adda balunan ng agiskwela. Ay, narigat ti aglako ita dito'y palengke. Nadaami ng ticket na. Ay na, anusak. Aging makalpas ni Brenda. Ay, mala. Gumatangak man nga rod iti lakom anateng. Imbag lang nga adda paglakwam. Nanang, pagsardangan yun ni Brenda nga agadal, da kayo umutlaang ti marigatan. Day tamot ti ibagbagakan kwa na anak ko. Ngam kayat nalatamot ti agtuloy. Sapay kanayon na dumawat iti kwarta kanyak. Imbag kumamat, no adua kanayon ti customer di restaurant. Ay kat ano samlatta nga ikanan anak ko. Ay, saan mo na, nanang? Kanayon latan? At damot maititad ko, ngam basit laeng. Umanay laeng apagpliti na. Isungarod ako nakapagsardangan yun. Imbag kumamat
No isula ang ti margrigatan. Ngam saan mat? Brenda, anya ti aramidam. Agmulmula ak dito arubayan mi. Apay ka di. Umay ka kumadagasan. Nakasukat ka mat. Sa dino aya ti papanam. Mapan kami agpipiknik kadagi ti babarkada. Napanunot ko adagasan ka. Total Sabado mat ita. Awan klase. Diyak masango. Kanayon ka matakas na. Uray Sabado at dalatar aramidam. Kan may sa. Mapan ko tulungan dananang ko. Mapan aglako iji palingke. Itinateng. Saan kan tumanlaangan nga iayaban inton maminsan? Di mo mula kayat ti umay. Pasensya ka na. Kan may sa. Awan nga min kwarta karumwar. Kababain mat. No sikapay ti mang plete kanya. Ay, sige man laangan. Agmula kan no anyaman day ta imulmulam. Sige, panawan kan. Dinagas mo gayam ni Brenda di tabalayda. Wen, ngam di na kayat ti sumurot. Ho, nag-KG day ta ka aruba. Wen nga rod. No Sabado no Domingo. Adda lang iji balayda. Awan ka no ngamin kwartana. Diyak amo ano pudno. Dudwa dalangin ngamin kaninanang nang agbibiyag. Umay kakit din. Mapantan. Itay pa yung urayan data dagiti barkada ta. Ay, wala. Sige, intan. Gaputan na ipaibusta da ito'y lako tanatang. At dabalunam inton bigat, anak ko. Wala nang. Mayat sa, no may nakadwaan nga aglako-lako. Sikan sa tiswertik iti komersyo. O may kamat-kadkadwaan tunggal Sabado, nana. Saan ang mabalin ti inaldaw? Tadamot klase. Ay, wan nga road. Sana bali, nanang. Anong sandak apagadalan? Tainton agbaligi ak. Para malakada kayo. Day tala agbulbulakbul ti aramidam, James. Agungot kayo manan. Ay, saan ka matatao dito'y balay? Intud sumaruno nga umawag ni Manang Mau. Ibagak asim mardang kang agiskwela. Tapnusan na kan apawitan iti kwartam. Di man an aramidin ti kasta tatang. Ay na nagrigat ti agulbaud. Padasan yung aramidin day tata pumanawak ditoy. Anya? Saan akong nagpakpakita iti uray ka naman. Ito ka pa nga, guru-uray iti jeep, Brenda. Ni, nakainom ka, James. Santo bay? Maangot ko ti arakan ka. Oh, Agininom kan? Manupay lang titawad mo inawis dagdag iti babarkadak. Say-sayangam ti tunggal ka nito iti biyag mo, James. Imbes ko mga giskwila ka. Masadutak nga giskwila. Oh, adan jeep. O sige, panawan kan dito James. Lalayangan! Imbita rin nak, inton aggraduar ka An-anusan tati agsida itinateng. Tadya naglakwak. Allowance mula ang anak ko. Wala nang. Sanak mat nagrekreklamo Dayta ti kayat ko kang kanak ko. Ay, nay, bigbigam man no asino di magmag na dita kalsada. Di gayim mon samot akaaruba tayo. Nimat analin. Kasla. Ni, masikugmatan. Masikog. Isumat lagayam adjakon makitkita iti eskulaan. Ay, dakalan ti tiyan na. Asino nga tati asawa na? Yakmat na damdamag anak ki asawa day tagayim mo. Jay boyfriend ko tinakasikog kanyak, Brenda. Asino a boyfriend mo? Yak kayaten ada kamaten tinagan na. Taidi na amon na masikugak. Saanan ang nagpakpakita kanyak. Anya? Day tatipod na, Brenda. Kasanon ti panagadal mo? Sumardangak pa lang, Diyak ka mo na maituloy kung to eskwela. Ay, narigatan ano, adanton anak mo nga as-asikaswam. Wan nga ron. Iso asika, ano samtag eskwela. Aging gaita, nasakit pa lang ang tinakam dagi tinaganak kan kakabsat ko kanyak. Naisuda ti manggas gastos iti panagadal ko. Naganak gaya man ni Annalyn agayim mo.
Unsa, tay di na di nakita kami. Masikog. Ay, sinayang na lang ti bannog dagiti naganak na. Anya ngay nga rod manong. Kat day tama ti pinili na. Imbag tasan mo atinulad? Kunakmatan kan ka nga ada arapaap ko iti biyag, manong. Isukat ngan anusan nakaapagad-adalan ni Nanang. Jakmot kayat amasayang amin dagiti bambannog kan rigat ni nanang. Ken oray si ka, amang gasgastos iti panagadal ko. Una, tanaanos ka nga gadal. Kat iti mabiit, addanton abogada akabsat ko. Wana, sapay ko manong. Tata, kumusta ni James? Amunak, balasang kaw. Sika ti ama ni James, saan ka di, tata? Ay, imbag man tamabigbig nakpaila. Apay kiti na saan? Gayem mo ka din ni James iday. Wan, tata. Saan ko ngaminan anakit kita? Ay naabalasang kaw. Kat numanon atawain anakabalod jay anak ko. Ni James? Wain. Ay, isuti ka na ayon ko amapan bisitaan kan balunan. Taapay, anya tinaramid na, tata. Ay, idi na sursuro na tinaginom iti arak. Nagsasarunoon dagiti kalukwan ngay nararamid na. No, kasta, saan nagayam nga intuloy ti nag-eskwela? Ay, dakas abarkada ti pinili na. Iso tinangisagmakan kwa na. Ay, sika ngay balasang kao. Kumusta kan? Madamaak pay laang nga agad-adal, tata. Manun ngay atawon nga agis eskwela ka. Kayat ko nga minti agbalin nga abogada, tata. Ay, imbagman balasang kaw. Ay na, nagswertin dagiti kabagyam anaanos amang papaadal ken ka. Tata, sa di no tinakaibaludan ni James? Si kagayang ti ibagbagada bisitak. Kunak mo ni tatang. Siya, James. Umay ka kumastaan. Bainakin ka. Taapay ko ma. Gaputa nakaadal ka. Sa anak pa'y anakalpas. Ado pa'y ti pagdalanak arigan. Amok akabailam day ta. Ngamin, napigsa ti pakinaka mo nga agadal. Wan, kabalak day ta. Nasyak, nakapuyak. Takabutan ko ti agadal idi. Kat mas pinilik ti agbisyo kan makiparkada. Iso nga ita, nakakasyak. Di mo ay ayan ti bagim. Ore adda ka di ti pagbaludan. Mabalin mo latta ti agiskwela. Agbaligi ka latta inton makarwar ka dito eh. Pilyam ko mati agbalbaliw, James. Kat pasaya atom ti biyag mo. Ta saan pa'y analadaw ti amin. Nagswerte ka na ya kumare. Dan abogada nga anak mo. Nay, si kansamot jay kaarubak ite pare. Way na. Siyak ti ama ni James. Ay napasensyakan, saan ka nabigbig? Imakar kami ngamin. Idi nagrugi nagloko ni James. Nagluko. Anya ti kayat mo asawan. Ay, naibalod ni James aging kaita. Ay unay nagasat na. Wan mare. Day tatipon no. Ado ti kalokwan ang nakairamanan ni James. Mala, sapay ko mga rod tagbalbaliwan. Kanayon ko mat idi abagpagaan. Hanggang awan lata. Ay, hanggang barang agbalbaliw Saan mo asar dengan abagbagaan, pare? Pag may saan tayo ng ikararagan, tapno sumaya at tibiyag na.
James, anak, umay ka manan balunan. Madamati klasik tatang. Ah, klase. Nukasta, agis eskwela ka? Uwan tatang. Idi ngamin imay dito ni Brenda. Naibaga na kanya ang mabalin ko ti agiskwela. Nasayaan, Mart, no napanunot mo dayta. Uwan tatang. Barang inton makarwarak dito pagbaludan. Agtrabaho akton. Nagsaya at ta napanunot mo dayta. Uwan tatang. Takas itinakunan ni Brenda. Saan pa'y anala daw ti amin? Nanang, kagapgapok edi opisina ni Brenda. Kasta ka di anak ko. Madaak dito'y ruwar ti balay, tagpapaangin akman. Ni, adugaya man timula dito likod ti balay, nanang. Ni Brenda, tinagmula aming kadagita, idagis eskwela pa'y. Ay na, nagdadakkel kan. Agbungbunga da pa yan. Nagagat ngamin idi ni Brenda ngagmula-mula. Kan nagagat nga agadal. Wun, nagagat day di akapsat mo anak ko. Una nang, adda nagbanagan, dagiti sakripisyo tayo. Nabaligi itan ni Brenda. Pudno day ta anak ko. Katsapay la ko ma, taagtali na anos lata ni Brenda. Saan la kada tayo akabagyan na? Ngam kadagiti daduma pa ya tao. Wun Kita mananang. Impaaramidan na kapayan iti balay akayat yo. Adda nagbanagan dagiti adu arigat kan sakripisyong kan kuana, nanang. Ipaayam iti kaipapanan ti biyag mo. Kat pasaya atem para iti masakbayam. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.